Mayam Okram Jari Adam Nengbiri was Impact Talk to Manipur ni I Pinky Okram ngasi akhoi ki studio da lemsinduna laibiri basi AFC Transformation Challenge ki nipan suba adugumba challenge atuda winner oirakhrabi mingoina panjarabada Laishram Ashika gani mahak onaba ki tanjadu lawjage ahan mamaktada Ashika bu taram nokchari akhoi studio da akhoi Impact ki whole team na adum taram nokchari Ashika hambada ishak introduction macham khatang pibiyo Ming, Laifam, schooling ka tayo tawri, college ka tayo tamai, family ki matang da khara, hausi kari tawri haiba ki matang da. Ay Ming, Laishram Ashika, ay sagolban kambam lekay dagine, ado ay itil na ani, dadaga ayga, ay babagi Ming na Laishram Manoj Kumar, mamagi Ming na Laishram Ongbi, ning thousand ningol, Gita Devi, ado ka ay schooling ze LFS tawzar Adu matung da ay 11-12 na ay kino millennium na tame adu darga ay graduation na DU Delhi University da tawra matung hazi sa ay master MU da tawzar history da okay adu hana transformation challenge se yaudring ay da haipatare ko ishagi weight se kaya lairami aduga hojikna kaya laire aduduga noi khalakpa se hana dagi tum pi ingai dagi isagi noigan ba haiba misu lei ko adumaina noiraga lakpra natraga certain age amada khaunoi noi khakhibagumba adugumba leibadagi ra kamaina tawrakhi aise transformation challenge se yawrakhiba matam je aina competition yaw pakanda 82 kg ne ba aduga hoi noi base aina handi mayang kang yang ngoi da ai mayang kang nge aduga class 10 gi exam se lore matung da ba ang noi khat khreba kem ta tawdune yum da dum leiba do andugi suti manung da noi gi ba adu noi badagi aise adum noi gre kangda ba se ngam da na adum mache gym ja asu adum keshu ngam da ba do kem ta isa da improvement kem ta u da ba do adugi matung da handa challenge se yaw badagi di phajana improvement ado kg 82 lumam ba se hana dagi chahi kaya muk dagi 82 se lumba hawbir e habadi weight se nong bi henkala ini chahi henkala ini dana ko ado marfuni thoi se hekta one night di henkalak pa nate ba do hana noi khale ena khangak pa matam do maduki matam da weight kaya dagi hawraga chahi kaya gi manungda chahi weight se marfuni thoi yona luma ise maduki duration do maduki matang da haibiyo adudi noi ba hor pagan da di ai idea lei treba aina he khang badagi di ai 88 phok su yorame ba 88 phok yorame aduga adu di thoidong na adum 80 aina dum khang ba da 86 87 swai de dum lei ba 84 swai de gi dum lei aduga handak keno se ai gi graduation lo chalaga yum thola akan jida adugi matam se aise kem tawdane yumda dum MUD ka ba hawraga leiba kan sida aise chasan ba khochan ba kem ta work out amta tawdre ba adu kan sida aise noi khale adu da khange isana ya amuke hena noire ja hana noiram badagi yenga makta ba do ithanda hanjung amdre su ara hena adu dai adu dai gym adu kan da 88 leirame ba gym je yawrage en chatpa matam 88 leirame of the car sanaraga is 83 da tare do challenge of 82 da yaw khre ba do mai 82 da mai yaw e ko ado isa da noiram mi se hana noiram bagi maram se class 10 loiraga budi noire noiba sida hena chasan bagi ne na khanbi bra natraga khogi noiba da mateng pang ba haiba tare ko fat ki saruk hena yaw ba cheese kumba leidana adugumba ahawba sida bu chari ngai adum noina na ba bacha oi adugumba se hena chabagi ne na khanbra natraga mi se lai ko noiba tamda yam di chada ba adu masagi anabagumba mi leiba mi sulai adu hen magi noi khatkiba adugumba mayam sulai isada adugumba leina na ba khotpa kar inta leita bra chabagi habits to adu dane ne khanbra kamaina taw ai leite anaba de kemta dum leite chaba ine chaba phabagi ne chaba yam bambagi adu noi ne adum kange dune nasana su ya jare chaba phabagi ne adu hana su gym da budi chat pire hai gym da chat pa matam da aise yang kange na khalaga chatli ne ba 88 tagi 83 da handare 83 dagi amu husik 60 ga 3 da handa base hana gym chat pa da isada leiba wakhal duga ai ta da ba yade haibagi wakhal lon duga hauji nang na amuk manipur da thogla aga tha ahum se yawraga ai handa da yade haibagi gym chatlaga masigi wakhal lon ani se kamaina different oi karam na khetnai kari gino have the gym mafam khudi mak gym di amahane amada chalasu wakhalon se kamaina lakhi
ꯑꯩꯁꯦ ꯖꯤꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧ ꯑꯩꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯏꯈꯠꯂꯛꯑꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯅꯒꯕꯨꯗꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯤꯡꯒ ꯀꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯌꯥꯡ ꯀꯪꯊꯕꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩ ꯋꯥꯔꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯔꯒ ꯆꯥꯔꯥꯗ ꯄꯍꯦꯟꯗ ꯍꯦꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯪꯂꯩ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ISTBꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁꯇ ꯎꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯗꯣ ꯁꯥꯟꯅꯕꯝ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯂ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯗ ꯎꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯨꯛ 11 12 ꯇꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯆꯠꯄ ꯈꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯌꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯖꯤꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯑꯄꯨꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯆꯔꯦꯀꯣ ꯑꯄꯨꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯏꯌꯧ ꯌꯧꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯤ ꯈꯔ ꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯌꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯋꯥꯟ ꯗꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯤꯒꯔ ꯇꯥꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯄꯨꯟꯕꯗꯁꯨ ꯚꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯚꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯟ ꯗꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯟꯖꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯈꯤꯕꯗꯣ ꯌꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯗ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯠꯅꯤꯡ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯆꯞ ꯌꯨꯡ ꯂꯦꯞꯄꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯁꯥꯏꯔꯣꯃꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ ꯅꯪ ꯌꯥꯎꯁꯤꯔꯥ ꯈꯣꯠꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯎꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯎꯔꯒ ꯑꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯝꯅꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯈꯟꯖꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗ 7th ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯀꯤꯁꯨ ꯋꯤꯅꯔꯒ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯟꯅꯔꯁ ꯑꯞ ꯇꯥꯕꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯂꯧꯖꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯈꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯎꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯦ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯝ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯔꯠꯇꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯝꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯔꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯝꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯤ ꯊꯥ ꯀꯌా ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯩ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯦ 70% is on diet ꯅꯦ 30% ꯅ workout ꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯗꯥꯏꯠꯇ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗ 3 months ꯅꯦ 90 days ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩ ꯀꯩꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗ ꯁꯥꯏꯔꯣꯃꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯔꯠꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯃꯟꯇꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯛ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤ ꯍꯟꯊꯔꯒ ꯆꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯆꯝꯕ ꯀꯥꯡꯁꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯥ ꯑꯌꯥꯏꯕ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯕꯣꯏꯜ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯏꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯔꯅꯤ ꯈꯔ क्वांटिटी हंधरा चारे अदगिदी नोंगमदा केनो तौबा पुलप चासंदबा मचित मरी मंगारक थोकना चाबीबको अदगिदी होय ग्रीन टी के का अदु म्यामसु लोय सिजनय को अदगिदी अइंगोंदा कार्ब्स यावबा याम हेनबा पोट फेट्स की पोचे दु कक्थलगा अदुमाइन तरगा डाइट सेमे नुंगदांगदी ओट्स मिल चिकन सैलड को अदे दुम ग्रीन सैलड दगी फ्रूट्स केनो तौर अमाइना म्याम चाय अदे सेकंड मंथ तगिना अमु चाकसे हाना अयुक्त खरा चारंबसे अमु पूरा कक्थत नतबा अमु केना खतंग हंदरगा चाकती खतंगदी दुम चाय को एनर्जी याम संगबनी सानाबदा अदुगा वेजिटेबल्स कुंबा फ्रूट्स कुंबना मखुत हेना सिंजलकपदो अदगी चिकन जिजु यायरगा अदगी nga so ayai bangata दुमाइना चारगा तवे अदुगा लास्ट 15 days से खितंग आयर अकांदा सिना स्ट्रिक्ट डाइट आई चाक अदुददे आई पूरा चाक से चा पूरा कएबा चाक से दुगा चाक कक बाहरगा आई चरा हेनबदी नत्ते को सिगी रोंग कंसेप्शन दे आई चरा हेनबे नत्ते आई वेजिटेबल्स का फ्रूट्स का याम फजना चाजे अदुमाइन तरगा फॉलो तवे अदुगा था अहुम सिदा तादबा यादे हाइबगी मदुगी अपामबदुना हेमनबगी ताबदी ताग्रेबा हुजिकसे याम फजना सु उबीरे हाइबदी हानगी फोटो दुदि आई येंगबा मतम नंगा एबा स्माइने नोइरमगा स्माइ तार एसे याय को गाना अखोइगिसु वखन खनबा यायगा खलेबा हाइबदी केजी अहु मरी ताबा कैसु नते ना खलेबा सुगुमा म्याम से उरुरगा मसिदा ना खंजनिंग बसे
था अहुम सिदे आई ट्रेनर ना आई सेनबीरे अदुदुगा आई सिदसु तादबा यादे हाइबगी वाखंदुने हेनमलगा आई फॉलो तौबा ngमेबा अदुबु वंस मसिगी था अहुम से लोइग्रेबा मतुंगददी होय जिम चटकनी नोंबगी तौबम थोप तौगनी अदुबु मपान थोलकनी चादबदि यारे मणिपुर सिदे अखोयगी सिदे कुमै हराउना पिकथनबा मतमनेबा बाय बाय न्यू ईयर दा चारिबा मयाम सिने सुगम मयाम से पुंकक ककबा ngambra adum chap manana follow tauba ngamgane khanbra kaigino te last 15 days taneba yam hena tawgri se madugi 15 days is so important neba adu maina adum nang throughout the life tauba ngamgadori bra kari plan aise sidi hoi chumme mayam ima ai friend circle pulak tabe aro yungi keno mayam tholakani चारोई या बनतेबा चादोइनेबा चादी चागनी आई अदु मेंटेन आई इसाना अस्याम वाना होनजर आई ते तारबनिना हाने फिबम दुदे आई केसु ओय हल्लरो सुंगोय ओय हल्लरोइना आई वखलने सिदिको आई वखलने अदुगा आई होय वर्कआउट सु तौनी आई मेंटेन द फदना चाबा थकपसु फदना मेंटेन तौरगा चानी अदुबु मी पुलकपने चादबा यावदना चानी बा आई अदुरगासु इसाना खंगना आई याम चाबीदबीदा लोइमक्ति जानी लोइमक यावनी पुनबे यावनी अदुगा आई हे ngasi खरे हेना चाग्रे हारगदी हयेंग दो आई मिनिट 5-10 हेना सानाबीबा आई कैलोरीज तो बर्न तौनबा अदो नॉलेज से once aingonda hana leramdabado phajana hajik si chargadi si apple am neingona energy kyam pi fruit maina khangrabanina knowledge to laigramina hajikti lie hai tabne hana masigi matang sa ina khangjaning base somgidi instructor laigrani tongana leire leitaba mi singi hai tare ko gym da khogi jumba chongba la iba workout tawba la iba singsida chap manana gym gi side tagi adugumba private masagi instructor ama thamba mi da piri ba diet chart se masimak instructor suktam thamdaba general oina sanaba la iba singse makhoi da ti madu gi chart to pibi bra moina kamaina pibi akoina haurakpa mata akoina gym gi ming chanba matamda adum akoina aigi sanagadaba chart aigi diet chart pibi ona adum pi adudi pije aduga hoi isana hangbam di changi ko ai hoi trainer myam laiba sir myam du da sir aigi sumain diet chart hembiu moi they are ready to help adum mateng aduna bulai ne yam phajana mateng pangbi dugidi aduga tha ohum sida ko including akhoi gi private instructor ga hai tare ko mokha je fees kayam lobi have the general ama tha khudingi 1000 raga 1005 or tarabada lupa chongan chani pan rate se layeba adubu isagi oina instructor ama thamakpa matamda mokha gi fees kaya lowi plus form gi mamala ka dori bani ko aduga amuk diet se yang kang ge hai taragadi paisa se hena change haijari ba haw hallaga khara pukta ta hanba ngamna na bo honarak tunina aina leiga doriba chaga doriba mayam se atang ba pot ngak ta oirak tuine ba pomegranate se ahong ba pot nate ba aduba du charak tuine ba akoi hoje khale ba wakhan kg ama leiba matam da numit kya ani chana doino habi calculate sometimes tawrine ba yum purak pa matam da di kaigin agi budget tu gi matung inna adu private instructor amana piri ba do maduda total hai tare thaum sida paisa kyam thadabi iti calculation ni tawdre calculation ni tawdre but hoi macha tawdaba targa su instructor gi hire ni ko gym gi oina di paisa gym gi oina di ai 1 month ai personal trainer lobani na 3000 ne ba gym gi oina di ko adu khatane ai chawa da pagi kaisu hadi mama baba na tawrabani na ai adu da di kaisu pasallo dre dene I haude support ama laibana support to bina ba laibani na som da arai ba su oi ne kai gino di smaina na transformation challenge yaw ba ngam da ba ko yaudi yam yauzaning ba mangonda general gi se paisa pina ba lai ba taraga su private instructor ama ai nek na ba laitre adugumba mi su mayam leiram duine ba adugumba mi sing du su tha ohum sigi challenge se yauning ye haiba taraga di khara mokhoi gi damak ta su gym gi site ta gi hai tare ko AFC site ta gi tobi raga di hena mayam na thagat kane ne su khanje aduga workouts ki matang sida wari sana ba sida workout se karam makhal gi workout tawi kar gi na general gym di akoi su chala mele sari kan da uji to adu kari tawi hena khangjaningi weight hena tara ibanina kari tawi hawda macha khaina so that mingon do tips oina na ba I say ken tawe one day na ai cardio tawre one day adu next day cardio ga plus next day na strength training tawe ba ko cardio sida include toy se like chen ba chong ba degi dum mayam le da na ko adu minus hanare
duga nonga next day na gym workout tawre dana adu main tawe adu cardio sida gym ki workout hai basida like akhona normal oina chatpa matam de ko general oina chatpa matam da yaurani ko treadmill khar chelani chen loirage sa se minute manga tara laure haire duga 15 minutes 20 minutes chen loir kanda mayamna zumba chongi base yauduni humang ororo ta handuni plus madugi matung da moina yoga ki type ta khara tawgani stretching tawgani ko adugumba khara tawragadi dum loiri ba adudagi ahen ba kari tawge adune ba khangja ai gidi o gym gi oina haga di ko strength training sida di ne ai ta sengna ai body type ki matung ina semak pane ai gi chart si jo ai gi trainer na ai di lower body da chaw bani na nuna leg day ade mathang da upper body sanaba then adumaina khaido ga sanai for ngasina upper body sanarga na hayeng lower sanaba ade upper body sanaba sida mayam makhal mayam le da adudi khulai memoi adu tawra sanai adumaina okay wari se am nungai matang swai sida aten ba break am khathang lok jage break ki matung da ashika ga sanaga da ba wari mayam lairi impact news pu mi engta duna lebiu mayam ba mukana taram nok chari adom yeng bir bes impact talk to Manipur ni ai pinky okram ngasi akhoi gi studio da lengsin duna leiri basi apun ba fitness ki transformation challenge ki nipan suba challenge da winner oirakhrabi Laishram Ashika gani ma ko na bagi tanja amuk lojari ashika break ki mamang da knowledgeable oiba wari mayam sanakre mathang aina khangjaning basi nong mada pung kaya khaidoi exercise tawba matam da nong magi oina ayuk ki nungthil ki pabara kamaina tawbi haibata nong mada is a cardio numita or 45 minutes 30 to 45 minutes workout away nong mada she di anytime back on morning or evening or ai sangjaba matam do aduga aina gym sanaraba strength training tawba numita de ai competition zu yaw kibanina oibanina like 45 minutes to 1 hour si workout away aduga som ga yawmina gi basing hai tare ko makhoi di kg kaya buk leibana hek second ta bado mokhoi di kg kaya handa bangami aina khan moi do 16 kg mo 16 kg or 16 kg mo okay do moi ju mokhoi gi hana la amba weight ba second ta ba haibani ko second ta ba de ma so 18 kg ai ga dum point ta khatang khena bani na keno man hard work to hena khara hena thada second ta ba bai ni je lamjen je mi nei ne lakhuma lam pak ta bai ni haidi ai na ahamba yawrok pa matam jida kanam su khangna de ko aduga nupi oi bani na ithanda nungdang warang guma chen basi ju khitang ade partner am su pa mi dana awna ibain je khoi challenge ki keno tawe khomalam pak ta social service ahamba tawe is da wari sanai aduda bai ai su khomalam pak ta am chening e sum gym manung ne treadmill chem adum chening bado mapanda adu chening e do kanam ta laite chenin na base hai ibain chen house ra hayeng dei hai howra se di hai ibain chen minner ki ba adu wai ga sane si bai ni si dei yang kang dar ga photo shoot tau ba adu tau wa kai ri jan no ai ba do am kok yam mana gi do adu ga ibain ni point ki tang khenai we ta ba thaba khudik makta ai gi partner duma nungai ba tar ga di wakhalon mana ba hotna si hai ba matam do hotna si na yarak pa sing du ga di pulla ga di adum masu gi result to adum phajaba ta bani maduna bu first tare second su tare natra aduga challenge ki numit sidadi isada phaubi bra haibadi ngasi gi kano se aina dum ta dor haib se hana dagi khangbra hana dagi sada moina inform tawbra natraga numit tu da oina lauthok pra kamaina tawe hana khangde yam pakhale haidi akhoi je weight on kredana ko weight on kra matung da ko na keno MSFTS taung tawbani yam pakhale haidi kemta kanan ta doino khangdabani yam pakhale aduga mi gaina budi hoi to pula khoi ga thola kan daga budi hoi ai family ne susnang ta doina support ni adu sum tawi bane na pakhat padu ubada adu kemta laite da dugi di knowledge kem laite aduga okay aduga magi price ti kari kari phangbi da ei kari price kino trophy ma laire adigi 1 lakh ki check ama aduga 3 months ki free gym gi maina oi okay 1 lakh se kai thok pirabra natraga ahan ba kai thok pada kari tawge paisa se kari de siduna be ai sing na di aina smaina khan gi ba
ai hayeng yang kanga kan set na ba dress ne na mayam ai se laini kana khan gi ba ko ina sum online da at to be ai si kanga ga lai do hai ba mam chima chele hajik dress la adegi de hoi ai gi keno baba mama gi ina sum ai na hotna zaman ai gi sum humang ma asing bani da na aduduna keno ma sum leija ge bubok adegi ai bubok so am supportive oi ba aduna bubok ki keno leija ge na adumaina maina season e hai tar ado winner su oire challenge su yaure still hojik gym su dum chalam gani na khali adubu tha ohum gi challenge di chahi amada amukhatang lakpani ado mathangi chahi yoroktribu mathang amuka yawge na khanbi bra hojik lai ri dagi hena tage na khanbiri bra natraga what next mathang kari doge na khanbiri mathang challenge di ai mathang di yauroi ai yauroi di atopa mi da chance bi ga ung tasladi no okay joking ken tawe au ai maintain tau gini dum sana gini asidagi mo hena aina to ai mayam lai aina khanba ai body da same ga da ba mayam watli sidi just weight loss kitane ai turn up taw da ba ai aina to han mayam yauri si same gini adumaina khali okay adu to ga sigi stage se yorak na ba hotna bada kana kana na hoi mateng pangbi mama baba haibagi mateng dudi imai pa sidi macha gi da magda lalasu chummasu mokhoi na dum lepi bane support se dum tawbi bane ba adu natabi da hai tare ko engon da special oina support tawbi ba gumba adu gumba miyoi ga di leibi bra ai adu de ai friend circle ai friends ke nam support tawe hoi mama baba hoina first priority ni ko adu mathang moina su am phadana support tawe aduga ai gi imanabi sing aina imanaba oi hai tar imanaba yam support yam tawbi engonda winter matam su oi haidi mamba su thuba matam de haidi nungnang wairam aina ga lamjen jem da moi myam na ga sangbi ba dedi ching makta kar su moi myam na hek sangbi ba main tawbo do yam tawbi hai tare lambi sorok ta thoga khoina ithanda chatpa matam da nupara lakna rakadra na pakhatpado madugi mayam do loina mo huntu omaga aigi imanaba singna aina chingkari ngai da ngai bi hai pase amna emotional loi bai amna nungsiba amarom da di amna nungsiba kai gin habdi ibung ipana sangde ba kai shu khoi je pungkun mari sangbi o sangde pungkun mari na te pung ama khatang sangbi hai ba kai shu sangde ba natra adu blood relation su natta ba just aigi friend na mana aigi workout to ba matam da aina taw hona jaba dum khoina su u ba gi ne nungsu nungsibi bai ne ado mo khoi da su credit to pibining ne haijaning adu duga ai hajek Manipur da matam su loi sale aina hangning ba mai am su ai hana dagi khallaga lei adubu akoi gi matam se pungkhai ama khatang oi bani na akoi hangbagi matam phangde aduna akoi audience ina si hangaude complain adum tawe episode khudi makta complain tawe adubu upai lai thabagi ni aduga akoi gi Manipur da hojik lai riba inkhalakli ba naha sing hai tare ko anam bana akoi se lambi da chatpo uba matam da chahi matang na so oiram bayai mi se noitak loi tawe ba anam mana loi noitak 11 12 tamba kharana di dum mayang kang ga lai jaba adudagi hen to graduation loirak pa master tamak pamatam sida yam noigal le ba mayam se makhoi da kari message bibiningi maintain tawraga lainana ba kari habiningi ai se ai noire ai amtadi kange na khallaga leitaba wakhan khallaga leibidaba ko amtang nongmada isagi matam pung amatang kaithopiraga oiru gym mak sanauna haidraga su hoi humang taba yaba thabak am tawbiba adagidi diet se chagadabane chagadabane hawa chagadabane dusu yengbiraga khara isana khangna sumai chaba khotpada khitang yengaga chabiba ko adai junk foods kumba se avoid hydraga su charaga su ai hai khitang yengbira chabiraga workout se tawbiraga di adune wakhanda khalla laibidawdo ai nongmadi yang ka ngakini ai nongmadi fit oirakani yang ka bahai yade fit oini nongmadi haina hai da bida tawbiyo ba khalibo da action oina utbiyo adumaina haijani ngai yam nungai jai yam nungai raba yamna singthani ngai oiba message samju pibi re last oina ina hangjaning bahai tare tungi punsida kari profession lom da hairage ko hoji social history to wena sai pire tungda kari oige na khanbiri kari toge na khanbiri future da ai profession dai oza oibe yam pamjai aduna ai hoi ai na history su lojai professor ama oizage na khalle hatar ai gi aim je tungi punsida somna khanbiri ba professor da suksoi soi da na oibiraga akoi ki Manipur ki
अफब जाम ओइबिरगा अफब सात्र मयाम पुथोकबा ओइबिरो मसी हाइजगे मसीनी ngasi gi impact talk to Manipur gi program मथंगी चयोलदा नुंगारबा पर्सनालिटी अमा पुदुना लाक्चगे ngasi gi दि काइनना बिया थंगनिजरी पिनबिरासी